Mila i Marko bili su zajedno godinama. Sve je izgledalo lijepo, ali imali su one tihe trenutke kad su se pogledali i pitali je li ovo to. Marko je u sebi priznao ono što nitko ne voli priznati. Jesam li izabrao krivu osobu? Ali Mila nije bila loša. Nije napravila ništa. Samo nije bila savršena. I tada je shvatio, nitko nije. Onaj tko ima novac, možda nema vremena. Onaj tko ima vrijeme, možda nema ambicije. Romantičan? Možda mu nećeš vjerovati. Iskren? Možda će ti postati dosadan. U svakom izboru postoji nešto što ćeš morati prihvatiti. I to nije greška, to je stvarnost. Brak nije pronaći savršenu osobu. Brak je odluka da ostaneš. Kad je teško, kad je tiho, kad ti se čini da ljubav nije više posebna. Ali prava ljubav su male stvari svaki dan. Da ostaneš kad bi bilo lakše otići. Ako vjeruješ da ljubav nije bajka, nego svakodnevna odluka, klikni follow sada. Mila i Marko su prestali tražiti savršenstvo i počeli ga graditi. Jer prava ljubav nije savršena, samo je stvarna. Sad mi reci, jesi li se i ti nekad to pitao? Piši mi dolje.